Pidon kam nong shondor ne nong ringdor hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei na kajingwan jongopod lekman Christmas kabagi kun benriu kibadan kajingej langba kabalang Kristan Kejupan long ya ke lekman Christmas hau neu benai no para man lagasnem kum kejingkan mau ya kejingwan long breu ukun ublay baru kejingkun no kejing pule hagi silam ajing hikai baper hagi kerdan pule nadu ki kelas ki baret hadu kelas 9 kajing sam result jom ke Nongjeri Presbyterian Secondary School Haribhoi District let's say kende kejing kemen om tang ya ki khana school ki bapas bha Henry ka deiru kejing lekmen kabal penmang dau MLA ka Mahdi constituency uba Charles Marngar ubal ai kejing ai sungu bha ya ki nong hikai ke Nongjeri Presbyterian Secondary School kabari ka school balang kabau TU MLA ulong kum chairman jong ka school managing committee nalor ka song pisa kabah silak tengka kabau neu nong mikmat pajba Uai syakafon jong school managing committee kum ka jingirap ka ba sisin chisnam na ka banta ki jingdon kam jong school lese kala banlong ka tulop jong ki nong hikai ni kiwe ki jingdon kam u MLA ul ai ru ya ka song pisa kum ka jing ai sungbha sebaro ki nong hikai jong ni ka school kenthop ya ki nong shet ja midday meal ki bala treshitom ha ka snam baro shisnam ban namar gede ka sngi ka ba khaddu bakin ya kendu ha ka ni ka snam ul ai da ka te jing ai sungbha bakin yo lekamen halayeng lasam nalor ke jingai sungbha kum ke jingai sungbha Christmas syakin nong hikai bat ke nong shetja midday meal kum juru ke jingai ka song pisa syak school ke bakham kerpang ke de ke jingai jong ba Charles Marngar ya ka khubor Christmas ha ka por ka ba wai jingkren ka ba la pen kan mau ya ka khana jong ka jingkha ya Jesus Christ ka jing ino jong ki nong ablang brod yela gilang brod ban lejwat yu khulung Jisu ka jingbut jong ki laingut ki rustat nari mengi ya klur uban lam lenti ban poi Bethlehem Kajing bakla jong ini kriustan banlej ha ying sim kepada ke ying sim jong sim Herod bat ke jingkren arsap jong sim Herod ya kriustan wat lagu kubor galong kebalengkon dari ke penken mau ya khana ke jingkha ya Jesus Christ ha ke jing long red da ke babu ya ka phang ba ke Christmas ke dei ke por ban wan lane Christmas is the time of searching dengan lain lagi point ke phang pedeng jong ke message keluar kwa ban ai ni galong Christmas is the time of search. Ke Christmas, ke day, ke pon, pan. Likely point ke benengkong, ke penken mau ini, syapang kinong aplang brot. Kinong aplang brot, kinong aplang brot, ke pon kinan shalom. Kinan ap ikilang brot ke joki. Ikin mau bau angel ki wat, ki ayah ke announcement ke bawang balakha yung Jisu. Kini kinong aplang brot mas ni osmo yang sur kabasmo tanan kalong bakidon artli kijino kabaningkong kidon ka strong faith kijinyat kabaskan kaba agari kabalong simple faith kijinyat kabalong very simple kijinyat kabalong simple pa mas ni osmo yang kasur brand ang kakijin kijong play ko ang bagiya ang ni kinong ang brot yo ya ngin yalen minta du Bethlehem dan ngin yang ke balaja kumta kila yale mat kila Shem ya ke Mary ya Joseph at yukulung bala pentia akashwai kemasno tanan kalong ba kinong amlang brod kilik berbeduk berbebi apa dengan jingkhat kalan ki jingdi ki joki kita ke jinglong simple ke jinget ke joki ke jingem ke joki ke jukluk ke jingnet ke bakhlan strong faith ki Perlu iki benino iki ebaro manong yangin le sebetlah. Jika Christmas kali ke por banwat ke khatru ini bangin mi ini nangni akan ke syuti Christmas ke bangin ida ke khat ini banong yang mengiru nilai sebetlah. Tak kata ke jinyat ke bakhlan ke jinyat ke balong simple ke jinyat jogi. Banong yang le sebetlah bangin le sebetlah mane yukulung Jisu. Kabaan. Sebentar kabaan kawan kecil kali kau hangnong ini Christmas is the time of searching. Christmas ketika por banwan yang hangnong ini ikan mau kiri start lain ilalai banwan banbod yo keluar banwan yo keluar Jisu dan por kepada kiri start
Kirus tak hak jing long breu ke joki ki perkhat breu kulung jisu kha hak yen pakitulan hak yen ke bahe kum ta hak jing start breu ke joki ki kum len no hak yen pakitulan hak yen ke jok hero bandang lapo yang ta ikam lam hak sin ke banikong ikam lam yo kulung jisu nomor balai ki le hak jaka bom de wrong place nomor kisahnya hak jing start ke joki ki kelat ma ban pe yo kulung dikeniro dalam kejing kai kejing em kejing batente ikum shamya no hak jing start joki nilai si wrong places manlai banwa yo kulung jisu nomor kata ke kubur Christmas ke ba ni kubur ke khat ini ba in shamya hak jing alam ko jong play am hak jing start ke joki banwa yo kulung jisu balakha tak shibanya patlan nane hak download ke joki kebetal ke bakadu di kubur abang ke por Christmas ke por banwa ke pemot bangin wa ya go dak download baru ini wa yo dak download baru ikan mau yo heran apor ke ba kiru start kirong ke yek ke jong heran wa heran wong yi itu kintin no kile buat biang ya untuk kullu banda pila syam yo so pai biang nak di keju jaka so ni tu yang memengaruh kan yo balik deki basosi kalau bagata kecing ong jong sawan itu kam dei de kecing ku juga dono kede de kecing asap not to worship but to kill him ban mani ndai berpenya udah no way great speaker no great bakrau kecing keren ke jong don't kill Jesus what penia you Jesus so benong tadi ndai kamu mod ba ka dono ke jong nama kata ai bagi jing ke Christmas ke jongi ninang banwa ka dono ke bakoi ya kulung jisu na kata kecing asam doble udah ka ini maka di kubur ke balkon ke papen ke mau ini Christmas is the time of search ke Christmas ke day ke por banwa blame ni rapi pi no ikai pin mi namne ka pi ni light ki boy ki ba ai pasal deng jopi ka pi jing ke ku do pi bo blame don ka Christmas is so what when you people are the jingle second thing ke belong ke bor ke baklan ke syadi ke school day ban ke beli Christmas pi ya ke jingle sen samla ke pa ya ke komiti balang ikino sharai pe joni I para khat ke komiti balang tapi pi paro ke banan ke bor ke yang ke jonga ban ke school managing committee ya I beli Christmas ke sup no dokumen I pi paro